Manong Shanikong ini way menapo Southwest Garo Hills. Keperting gede Raina Begum. Nrifo Prasnam Garta Kentai Basyang basa ako Mahendraganj. Ia admit ye ini ako Ampati Civil Hospital haka kanyo tarik benai September ahajat ako. But club no haka aku tarik benai September ahajat ako haka por Shipho Sanko Minster. Ini por B1 test positive for hospital. But don't getting stung kabala hamslam kata kali stroke but diabetes mellitus amar getting stung ila klad no haka arko arterik hapo Ampati Civil Hospital deiru iba stung getting stung hypertension but iwe there iba bun getting stung hakamet getting but idan ru kajing pang yap silian. Và kerteng di Abdul Hazim Nrufus nam kerta senrang pasyang masa ko Jalupara ini dalam sapo Nasrat Hospital but kila declare ikum balakhlak luka kemat broad that test da ke antigen pat kisham bilang positif idon gajing pang katkum gajing batai na jing jong penhiar hitam berpenhiar mesim but idon ru gajing hitam diabetes mellitus. Jadi klad ini badai real life sun janmir. Saiway ini kerteng Deepak Datta Nyung Sansnem Karta Senrang Basa aku circuit house akan stress. Depois po Negrams haka kendai tarik benai September arajar arko but kila rai kum ke emergency case but apa kila test kila bilang positif ya COVID-19 kila ai kajing sumar ndai ila klab na apa haka arko lai tarik benai September ahajar aku hakapor asangko menstep. Kadang dengan cingkrat kalong type 1 respiratory failure with septic shock don't do COVID pneumonia but chronic kidney disease. Sehingga iba sistem ikateng sudit karmaka. Sampoi senam kerta senrang di napo laban hari sawa para napo laban. Ya ini nopang layalam sapo Woodland Hospital. Andrei napoy po hospital ila declare pa ila khlad lupa but kanin ko di case broad death but katkum ka ching batay na po ying jung iyong ba i kelam dan i ur po chaka sum but nadu bi ur i imtibrisho but imkran shuru
kadin kata mungkin ki chat lelam wood no is for hospital Woodland but hapo Woodland kila declare i bana warra akhla lupa kemudian drop dead but kapor ke baki ai yang kata ga rai galong kapor sau khat san Janmir haka arterik September arhaja arko kile kata si but kila long positive